Korakom dalje od prljavih poslova, dva prsta gore za onog što sumnja, jedan prst gore jer puši tak. Ja sam ovdje rap game Naruto, planeta vi ste mi Pluto, magla pada pa vidiš mutno, Naruto. Ja sam ovdje rap game Naruto, planeta vi ste mi Pluto. I pozdrav za najštimu lokalnu, sa vama je Rale. Dobrodošli u novi klip. Pre početka klipa, želim sam da pozdravim ove ljude ovdje koji smo zapratili na Instagramu, kao i ove ljude ovdje koji su napisali neki komentar sa hashtagom Team Rale. Ako vi želite pozdrav, samo trebate da me followujete na Instagramu I'm Rale ili da napišete neki komentar sa hashtagom Team Rale. Kako ste ljudi, snima kod vas? Za danas sam pripremio najslabije anime karaktere ikada, pa možemo da počnemo. Tokom cijele anime industrije, prosto moraju da postoje najslabiji i najbeskorisniji likovi, jer kada ne je bilo najslabijih, ne je bilo ni najjačih, zar ne? Počet ću od Mr. Satana iz Dragon Ball serijala. Mr. Satan je šampion u borilačkim vještinama i poznat je kao zaštitnik zemlje. Kakve gluposti. Svi se sjećamo scene kada je Mr. Satan borio sa Cellom, zar ne? Pa nije bilo ni malo uspješno za njega, šta više, ispao je više smešan nego ozbiljan borac. Zato je po meni Mr. Satan jedan od najslabijih anime karaktera ikada. Svi znamo ipak ko je pravi zaštitnik zemlje. Oolong, također iz Dragon Ball serijala. Oolong je humanoidna svinja jako male visine. On je sličan kao Master Roshi, voli da puši i jako je preverzan. Omiljen za animacijama je da krade ženski donji veš i da, to je jedna stvar u kojoj je zaista dobar, ako se može tako reći. Njegova snaga ne postoji, tako da i ne mogu da pričam o njoj, ali jasno je da je on stvoren kao maskota Dragon Ball animea i da nije namenjen za borbu. Tako da, možemo mu oprostiti. Kon iz Bleacha. Kon je nastao iz projekta poznato kao Project Superhead. On je lutka koja je veoma podsjeća na medveda. Također je jako perverzan i ume da bude jako arogantan u nekim trenucima. Često naziva sebe i kraljem New Yorka, a njegova snaga također ne postoji. I također je vjerojatno napravljen kao maskota Bleach serijala. Udo Nise iz Naruta. Mislim, gdje je lik uopšte? Nisam ga vidio još od Naruto Shippudena, a i tada ga nisam nešto pretjerano primjećivao. On je definitivno najbeskorisniji i najslabiji Naruto lik ikada. Pa i Ramen ga je koristio od njega, a vjerojatno jači. Udon po faci izgleda kao da ga ne interesuje da bude ninja, a i ne pokazuje po snazi baš kao da je neki uspješan ninja. Koliko sam proučavao po internetu, on je nakon 4. ninja rata bio promotovan u Junina i počeo da koristi moćnu vodenu tehniku mlaze iz njegovog nosa. Prilično odvratno i prilično jadno zvuči ako što se mene tiče. Kamen Rider iz One Punch Mana. Meni je jako krivo što sam morao da stavim ovog lika na ovu listu, ali je tu najviše zbog njegove slabosti. On je jedan od najborbenijih lika koje sam ikada video. Nema neke specijalne supermoći, nema pretjeranu snagu, nije brz, ali nikada ne odustaje i bori se do kraja. Koliko god da je situacija beznadežna, on će se boriti do samog kraja. To smo vidjeli protiv Deep Sea Kinga, gdje se nije plašio, iako je na kraju bio katastrofalno poražen. Oprema koju on ima je jedna kaciga, naočare i jedan bicikl. Koristi hand-to-hand borbu i to je to. Veliki respekt za ovog lika. I posljednji, najslabiji i naravno najbeskorisniji anime lik, ako se može nazvati likom, je Magikarp iz Pokemona. Ovaj nevjerovatni Pokemon može da se valja po zemlji i da brzo pliva u vodi, ali to nije sve, može da pravi čudne zvukove dok to radi. Nevjerovatan Pokemon. I to bi od tog klipa, nadam se da ste uživali. Pišite u komentarima ko su po vama najslabiji anime karakteri, a mi se vidimo u narodnom klipu. To bi bio to ljudi, peace.